Tarabasa hawar lang ok kacioy. Karbiang long angkang kabeceng. Dipurong supi akulat monit kawe sampridang. Langhin irrigation atar pangtek kamara. Kardom lili karbi birta thanbang samidurmi bepi. Nonarjik tha birtang tonpen. Non malom Tarabasa hidiajo lang ok kache oi pusikat news along birta nangle. Non malom arve kejang lapen lang kimi kangpak ajok. Tarabasa ahidiajo lapen dong bithe bitha lang ok che oi dun. Ronga sorpen birta kelong atengki ruke dupen lintrok sose aok long lapen ruar lo kejangke akaprek aok jangje. Ok langso anchot lang kimia long ok langso ansi kache oi lang dampen akaprek a ok kebirason si theglok akaprek alang ok kadure aretki hidiajo akele dowai ke jok lapen ketaya potsi serok abang phuatum ningje non malom arve ke jang kachimit mea jok dipurong supia hithi penchenglok karbiang long angkang kido kedam katora dokok ason si theglong Bhomtar ni ben karbiang long alongta arve kabe cheng ajok hithi kulat lapen sorkari asa hem ha hui adi munit kedam kewang tora nanglo arve kejang ki ham herek ajok dipurong supi ahithi alongta munit sampridang asonsi theglong bhomguru adap anta arve kejang serajok dipu lorilang so bhomguru ahithi alongta kejor kenam arat print preason arve adak ahut langpen hithi kedun jiabang pubang piatum hempen hithian palerinti Langhin rong supia long kedo irrigation asai campaign ketar atar pangthek kamara thektik langdam lote karbiang long irrigation along dihin akhim kethur pume melo Laki perangki pentong kapinchong voivoi lapen kapincha kali kat news perangki kamera along langhin irrigation atar pangthek mati signboard pujong lo ting aplang tarplok anchot lo laan tarpangthek kamara lapen kahino anta langhin irrigation apan kilang abang pu la so tarpangthek akimi kaslam japan kamathapor chilong le detason si theklong langhin along kedo irrigation asai hemalong tarpangthek kamara ajok langhin hithi kedam kewang arat la so tarpangthek apan amek birintilo non walom so porpan dihina parman birta moington ponik senang Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here. Along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road,
Main Market opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Piputat Birtalong Wangtulo. West Karbi Anglong PWD Atawar Pen, Long Buidong Put Lang Sudo Atawar Kasalamji Aphan, Pre Nipaying Koraisi Arni Long A Sompon. West Karbi Anglong along PWD Atawar Pen, Long Buidong Put Lang Sudo Atawar Kasalamji Aphan, Pre Nipaying Koraisi Arni Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Be, Arideng Pen Long A Sompon. CC Block Pen Kasalam Ponjila So Atawar Aphan Long A Kesam Amaya Long. CEM Tuliram Ronghang, EM Amor Singh Tiso, MAC Mongol Singh Timung, Longki Timung, Prabhataro Atum Chatongdun Rinti. Birtabang Kalapon si Kangton Iglo, Lang Ingbom Takat News Channel, Domi Thakme, Kurwang Tu.